INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule Mizo tam takin Donald Trump kan thlopin kan uar viau maya Khawvel pumaring tu Christian te thawang a hawa wangin kan ngai na tlang le ni na lang tun election chingchivet taka pu Scotas lamen boruak anon ti dang lam boy Beisei hun kan mang veka atam ni na chel le angem le tia Beisei na nen kan clear dau lain thilakal fu hlei theilowa ang hle mai Supreme Court in Texas lawsuit an hol le ta United States Supreme Court chuan nizan an mani ramazir top ni khan Texas state in than thu boy ngai tu tura a thlen chu alo non le ta Texas state puipa te hian tun US election a khan diglo taka vote thak na ni nge ya an nga ya wangin state palia election result chu nol turin US Supreme Court an thena President Donald Trump point at hope viau nge ni Texas state in than na thiang hlim lo tia asoi state pali te chu Georgia, Michigan, Pennsylvania le Wisconsin te ani hello suit hi han chak puingat se chu Donald Trump hian Biden a chu ale thal top theidon ani Georgia hian electoral vote som paruk Michigan a som paruk tho Pennsylvania a som ni le Wisconsin a som anoma avaya bel khomin electoral vote som ruk le pahni atlinga tuna Donald Trump an mu to zat zani som thum le pahni ne na kan bel chuan vote zani som ko le pali anianga atlin na vote mamo zani le som sari kha akhum dor donani Trump tan tu te in ngana lian tak chu Texas state malak na hi ani mai ome hetia US rorel na sang berin anol le tak sia chuan Joe Biden atan White House lo theina sang ta hle ni na ngai thei President Trump lam tang turangai conservative justice pani Samuel Alito le Clarence Thomas te chuan Texas state malak na hi dan mga an be chun zom zel an phalsaka Mase state paliten election result finala Joe Biden a certify an tummek chu US Supreme Court in danatum lemlo antiani President Donald Trump legal team le White House lamatangin chanchin kan buat sai lai kheng hi chuan comment an la pelem lova President Trump chuan Instagram a ti hian aziaka US Supreme Court hian fin na le huai sen na hanlan tir se chuan America mi puite hian United States history a thu boy poimo bera hian nena kan chang theidona ten kanin thandan kal phum point mi puirin na anei let le thei bokang ati ama ina ruat ngei justice pathum te chungchang ero engma soi chuak tri lemlo Joe Biden a thu puang tu chuan US Supreme Court thutluk na chu mak anti te chiam lo ti asoya Donald Trump hi achak lo Tranchan nei lovin soi boy tur an zong ve mai ani ati Michigan State Attorney General Democratic lamtang Dana Nessel chuan US Supreme Court thutluk na hian United States hi dan chak tak noya omani ti min riat non tira mimal du am na wangin boy na om thin tak ma sela court rorel na ero athiang limani ti in Supreme Court thutluk na chungchang comment alo pe ve bok Pennsylvania State Attorney General Josh Shapiro po in Supreme Court rorel na afak thu asoi chuak ve bok Texas Attorney General Ken Paxton ve thung chuan state paliten federal le state election dan zom mumal lova in thanan kalpui chungpua US Supreme Court in he thu boya ngai tu thadu lo hi chu thilwan doi kha takani alo ti ve Texas lawsuit chungchanga hian US Supreme Court hian vote mangin thutluk na CMM ti hriat ani chia lova President Trump mi ruat ngei Justice Neil Gorsuch te Brett Kavanaugh te le ami beret te din na hi kan thre thei ri lovani tunkar thole ni khan Texas state chuan US Supreme Court a lawsuit a theilu ta state palite chuan US Supreme Court justice te chu Texas lawsuit hin tol turin ngen na an siam ve ngal boka Texas hian state som paruk le Republican House member za chuang lai thlop na nei ma se state palite chu a hne ta chuang lo ani ri phot hi
hetianga US Supreme Court berin an Beisei na tham ral tir don ne thilala na wangin Trump supporter teril ru chu adam thei thlot lo maya inrin ni tu khova rual vel khan Proud Boys in titele Black Lives Matter te chu anin nor deuh nual maya mase boru ka sausan lutuk ma in police tenan thel thei hlova ati zia hetiang hi thilom dan ni ma se Trump legal team campaign te chuan tha lova malak zel an la tum thu Rudy Giuliani chuan a soi maro chu tundin hmuna hian engtia malak zel nge an tum khriat ani ri lova an thu boi hi atop mai don nge heng state som pasari lai te hian helna an siam don soya har view maya thilom theya pui hi atam so ta khop mai Time magazine chuan kumtina an ti thin angin comment sang ni le som ni chunga person of the year turan thlang le ta a an magazine cover ati lan turani magazine thal chuanan po thil rem chang takania wangin person of the year an than hian mi tha an niemo mi sual an niemo lam kha apoi mo lem lova kumin chunga news lo ne tu an ni kha apoi mo ber zo kani engti zong point ni se milar tak an ni phot turani tinani chu tiang chuan ngai te kumin sang ni le som ni ta na person of the year ta na an than chu tu dang ni lovin Joe Biden ale Kamala Harris te an ni ta dai mai le person of the year hian eng choi moi na le loman than pa ma akeng tel chuang lem lova Adolf Hitler le Joseph Stalin te po kha an la rawang khan man of the year ti in Time magazine cover an lo lang ve to a Donald Trump po sang ni le som poru khan person of the year an lo thlang ve to tho poka thik thu ti chet viewero atul lem lo tura ngai phodang US president hi Time magazine cover an lo lang fo to a tuntum hi vice president ni to an lan voi khatna ani ve thung US politics kalkual vel khuan Biden hi adu sak nge ama Dr. PC biak siamadan taka hun top kan ngai ta ka wangin pathian in Biden hi kholo na ma ruaya tan aron chop chuak tum khrim zo pa chau lo chon a helovan hi khir tu te in lo bengwar le zual kanan Beisei photange kan thayang ang kanan update zelanga min lo hlut sakin min lo thlir sak ve zel don nia kan channel in lo thlir thina wangin in chunga kan lo me